Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kulona ke ibhakabhaka i-Orlando Pirates ke emva kokuthi ke i-Orlando Pirates ke imemezele ukuthi uJose Rivero uliqeqesha ke okugcina iqembu ke lebhakabhaka kule season ke. Imibuzo impela ke abantu ke abazibuza yona ukuthi ke Orlando Pirates ngabe izobheka ngakuphi mase kumele ke ithole ke i-replacement yakhe ke lapha ke uJose Rivero. Osukwela izolo ke kuvele ke indaba ke zokuthi ke loyo owayeqeqesha ke lona ke iqembu lebhakabhaka lapha ke uMilutin Sredojevic engathi ke uselishiyile ke iqembu lalaphana ke eSudan laphana ke iAl Merrikh Sporting Club eyaziwa ngokuthi ke iThe Red Castle. Impela ke kuvele indaba ke zokuthi ke ulishiyile iqembu lakhona ke laphana ke eSudan. Impela ke abantu ke bashaya amakhala ukuthi ke mhlambe ke iOrlando Pirates kungenzeka imbuyise ke laphana ke uMilutin Sredojevic. Khumbula ukuthi ke uMilutin ke wahamba impela ke izinto ke zihamba kahle ekulona ke ibhakabhaka. Isizathu ke sokuthi ahambe wayekade ke egulelwa nguma wakhe, kodwa ke nje emva kweinsuku entathu ke sambona esesayiniswa ke iqembu layo ke laphana ke iZamalek. Impela ke abantu bashaya amakhala ukuthi ke mhlambe iOrlando Pirates ke kungenzeka ukuthi impela ke isiqedile ngeze ingxoxo naye ke laphana ke uMilutin Sredojevic. Impela ke yona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo, subscribe ku channel, ungaphinde ke futhi ucomment ku comment section ungitshele ukuthi wena ngabe ke usamdinga yini ke lo mqeqeshi laphana ke uMilutin Sredojevic from laphana ke iAl Merrikh yakhona ke laphana ke eSouth Sudan.